guhera ku ntebe nkuru rusange hari itsinda ry'abantu abangaba bategura ibi bitabo by'ishuri ryo kwisabato. Abo ngabo bari aho ngaho nta kindi bashinzwe nuko bareba ibimenyetso by'ibihe. Ibimenyetso by'ibihe ese bimeze bite? Igihe cyose babona ikimenyetso bahita bamenyesha ubuyobozi bwose ku isi yose ngo ni mube maso. Natwigishije mutubwira ko ibintu ari amahoro, natwe tuguma mu munyenga ibintu n'amahoro, kuki mutigeze mutumenyesha bibi bihari ko bizamera, none tukaba tugiye kurimbuka. Nejejwe cyane no gusanga mu cyigisho gikwiye kijyananye n'iki gihe kiri gutuma abantu baba mu rungabangabo. Mwebwe mugize amahirwe, nahoze ntekereza nti komenya bikwiye yuko pasoro wanyu namujyana hirya no hino muri firidi, kuko uburwayi buri aho ngaho nibwo buri n'ahandi. Ariko Imana ishimwe uko mwebwe mubashije gusobanukirwa. Ntabwo dukwiriye kuba mu bujiji. Ubu ngubu ubuyobozi bwite bwa leta basigaye babona yuko turi injiji kandi ari twebwe kwizi. Ntacyo twigeze guhishwa, turajijutse rwose, dufite ibitabo byinshi. Dukwiriye rero kwerekana yuko tuzi ibimenyetso by'ibihe. Ntacyo twigeze guhishwa, turajijutse rwose, dufite ibitabo byinshi. Dukwiriye rero kwerekana yuko tuzi ibimenyetso by'ibihe. Ntacyo twigeze guhishwa, turajijutse rwose, dufite ibitabo byinshi. Dukwiriye rero kwerekana yuko tuzi ibimenyetso by'ibihe. Natwigishije mutubwira ko ibintu ari amahoro, natwe tuguma mu munyenga ibintu n'amahoro, kuki mutigeze mutumenyesha bibi bihari ko bizamera, none tukaba tugiye kurimbuka. Guhera ku ntebe nkuru rusange hari itsinda ry'abantu abangaba bategura ibi bitabo by'ishuri ryo kwisabato. Abo ngabo bari aho ngaho nta kindi bashinzwe nuko bareba ibimenyetso by'ibihe. Ibimenyetso by'ibihe ese bimeze bite? Igihe cyose babona ikimenyetso bahita bamenyesha ubuyobozi bwose ku isi yose ngo ni mube maso. Guhera ku ntebe nkuru rusange hari itsinda ry'abantu abangaba bategura ibi bitabo by'ishuri ryo kwisabato. Abo ngabo bari aho ngaho nta kindi bashinzwe nuko bareba ibimenyetso by'ibihe. Ibimenyetso by'ibihe ese bimeze bite? Igihe cyose babona ikimenyetso bahita bamenyesha ubuyobozi bwose ku isi yose ngo ni mube maso. Guhera ku ntebe nkuru rusange hari itsinda ry'abantu abangaba bategura ibi bitabo by'ishuri ryo kwisabato. Abo ngabo bari aho ngaho nta kindi bashinzwe nuko bareba ibimenyetso by'ibihe. Ibimenyetso by'ibihe ese bimeze bite? Igihe cyose babona ikimenyetso bahita bamenyesha ubuyobozi bwose ku isi yose ngo ni mube maso. Ishyanga ry'Abayuda ryanze Mesiya, Imana iruta izindi, intumwa y'ijuru baramubamba. Abo bigisha b'imihango bihomeje Umukiza, ibirema inda y'ibisamba, ababembe n'abasazi baramuronga. Uzaturinde natwe guhusha intego Mana, udukize kwizirika ku mihango itagira umusaraba. Ubwoko bwawe Mana, dore tumeze nk'amagambo, tugenda nkana bwenge urya mugenzi utagira urwandiko.
dufashe mana ngo dushishikarire kugushaka kandi uturinde rwose gusha intego biragatsindwa. none mwebwe muri kunanirwa gukurikira ubuyobozi mwahawe n'Imana yanyu ngo mugiye kwishakira ubundi buyobozi. ubwo buyobozi ni ubwo kubazimiza. ubwibone bw'irahodokiya ko butubujije kugushaka, njye ndatinya cyane ko natwe twaba tugiye gusha intego, ko gushaka Imana nk'aho byabaye nk'umugani, urire nk'ibyo ko bituvukije kubona umusaraba. abanyamahanga baraturyana imyaka yacu, ntacyo bitubwiye mbese nshuti ko tutava ku izima. igihugu twaririmbye ko abandi bagiye kugitaha, se ntitwashaka Imana ko hasigaye igihe cy'ubusabusa, ko gushaka Imana byabaye nk'umugani. ibi ngibi rero tukubona ibitinya ahubwo ni baringa. baringa murayizi? mwebwe murabona baringa mukirukanka. nategeshije mutubwira ko ibintu ari amahoro, natwe tuguma mu munyenga w'ibintu n'amahoro. ibi ngibi rero tukubona ibitinya ahubwo ni baringa. baringa murayizi? mwebwe murabona baringa mukirukanka. muti mbonye baringa ukirukanka. ntabwo urukingo ari ikimenyetso, ikarita ntabwo ari ibyo ngibyo, ibyo bizabaringa. ikibazo cyo byanze bikunze bitinde ingorane tuzisanga, ariko kwihutisha bitazagera igihe kuko pastor yabivuze, ikibazo kizaba kiri hagati y'isabato n'umunsi w'ibihimbaza. urumvikana? ariko kwihutisha bitazagera igihe kuko pastor yabivuze, ikibazo kizaba kiri hagati y'isabato n'umunsi w'ibihimbaza. urumvikana? Imana ibamugisha, tubifurije isabato nziza. benshi cyane n'icyo bihe basitaka n'abashumba babo, bati kuki mutatubwira iby'ibi bihe. abana basitaka n'ababyeyi, ababyeyi nabo bibuko kizaba ari igihe